So ngifike kuma-elders ngibuze phaa ukuthi ivuselela church niyayazi senike naya pha. Baphendule ke bonke ngaxesha linye. Okay. Phaa eZola kukho ama-cell groups. So kuyadityanwa sibe nemithandazo phakathi evekini. Ngifake ke i-request yam. I think bekuphaa ekuqaleni konyaka. Ngithi i-prayer request yami ngifuna imali. Okay. That is my prayer. Because ngiyeke ngaqaphela into ukubana khona yonke into ichaphazela imali manje. Yeah. And imisebenzi ngiyayifumana imisebenzi engafumani imali. All right. Ngoba ngicela imali straight ngiyeke le msebenzi. So ke kulo request leyo ngibuze ke lamadoda niyayazi ivuselela church. Okay. Baphendule ke bonke ngaxesha linye. Bathi yo ibandla labantu abanemali. So nditsho ke ngaphakathi kumngithi hayi lelo bandla intanga yami. Ngizabe ndiphaa nami ngiba nemali. Xa kulibandla labantu abanemali. Molweni bazalwane. Niphile njani? Ngiyavuya kakhulu ukuba phakathi kwenu namhlanje. Ngingutata uNdiwene. Ngingundiwene umkheswa. Umdladla. Odladlazele kwehashi lisiyakudla kwawo. Yimi ke lo. Sidibana ngetheme ethi in times like these. Okay. Have faith in God. In times like this. And it's a personal thing. You personally have faith in times like these. Have faith in God. Asifana namehlo sithandaza. Baba longileyo yisebe inkosi yethu uJesu Kristu. uNkulunkulu omkhulu lo esabekayo wena wedwa uyinkosi ezulwini phezulu kanti uyinkosi lasemhlabeni phansi. Sibonga isithembiso sakho esihle sokuthi bhekani mina ngilani kuze kube sekupheleni kwethu. Angeke kulishiya, angeke kuliyeka futhi kangeke kulilahla. Lani ngokunjalo hlalani kimi. uNkulunkulu oyingcwele izwi lakho baba liyaphila. Izwi lakho liyaphilisa. Siyamncenga umoya oyingcwele namhlanje ngayina imini ukuthi ukhulume lathi ngoba Thixo sifuna ukumamela. Kungumthandazo wethu wokuzithoba kuwe egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Amen. Ndikhulela komalume. Okay. So ngumntana entombi. All right. Ya, khulela pha komalume. So umalume ke uyakhonza kodwa akakhonzi ncane. In fact bayaya enkonzweni manditsho. Bayaya enkonzweni. Umama ke ozala mina umuntu wamaqhiza. Ngathi ngeliphandle usasangoma. Ya, usasangoma. So ke mina ngikhula komalume. So umama uza ngokuvisita. So ingqambo zami zilapha kumalume la. Right, so intenzekayo ke umalume unomzi pha aqashe umfana oza kuhlala nami. So sihlala sibabili ke nalo mfana lo. So ngiyaqhubekeka mina siya esikolweni, siya nasenkonzweni, siya esikolweni, siya nasenkonzweni. So umama xa ethe wabuya uncediswa ndimi ukuyafuna amayeza. Okay. Right, so xa ethe uyayazi ke into yomama uyafuna kakhulu ukufaka ulwazi emntaneni. So uzabe ngibonisa bona eyeza lisebenza into ethile.
Okay. And yes, sebenza into ethile nento ethile nento ethile. So ngibone ke nxa umama ethe wafika efamilini manje bayagcwala pha kumama. Kodwa siyakhonza. So umama uyabanikeza nalamayeza awenhlahla. Mhlambe be right because ukuthi lijonge. So ngikhulela ke emekweni enjalo. All right. So ke nxa sekungathi ingqondo yami ifuna ukubhadla kakuhle. Ngiyaya enkonzweni. So naku mama la and into zikaMama ngiyazibona manje. Kodwa ngapha enkonzweni kuthe cwaka. Okay. Sesiyakhonza. Ukubona siyakhonza sibili kodwa cha akukho into icacayo yokuthi ndingathemba ncam la. Enkonzo bayibona lento leyo. Yeah. So ke nxa ndikhula ndifuna ukuthi ngibe ngumuntu ozaba nento endizawuphila ngayo kakuhle. If ever kufuneke ndibe nexhwele ngifuna ndiba nexhwele eli-strong. Yeah, because ukukhulela komalume uyakhula but impilo yankweni ngathi ayimnandanga ncam. Ukubona kodwa into ebalulekileyo ukukhule. Yeah. So ngibeke kulonto leyo. So siyafundiswa ngoYesu, siyafundiswa ngoThixo. But ngifuna into enzakuphila ngayo. Ngifuna into enzakuphila ngayo. Impilo ifuna ube nento. Yona njalo impilo. Okay. Yanginyanzelisa ukuba yiba nento ozawuphila ngayo. So nxa ndikhula nami ke ngifuna ukuba nento enzakuphila ngayo. So ngiyazibona ke nazi izinto zikaMama. Nasi inkonzo. Kodwa kuthe cwaka mani lapha enkonzweni la. So okundenza uba ndibe namathandabuzo ngenkonzo lendikuyo. So kwenzeke ke ngiyathanda ukucula kunekwayara engicula kuyo. Sesiyacula ke phasa yacula. Then kugule omunye usisi engicula naye. So ngumuntu ke lo onenhliziyo ethambileyo. So andikwazi ukujongana nomuntu egula. Okay. Inhliziyo yami iyakhathazeka kakhulu. So ngikhawuleze ngilile ke mina. So xa eqala ukugula ke ndingayi kuye ukuyamhoya. Then athwalelwe esibhedlela ke bona ngoba imemo yakhe ingathi maxongo. Asiwe down. Utayojonga ngogqirha yona. Ichurch ke iqhubeke iyamthandazela nasisi. Then abuye ke exesheni abuye xa ebuya fumanise ke kuba isifo ezi sesiye saba maxongo. Kodwa ke pha kogqirha umkhuhlane ubonakala. So abakwazi ukumnikeza treatment because funeka baqale bayazi uba ugula you understand. So kwenziwe ke wonke ama test angene lapha aphuma ngene lapha umkhuhlane ubonakala. Kwanyanzeleka agoduswa ubuyiselwe ekhaya. So xa ebuyiselwe ekhaya ekufikeni kwakhe I think ufike phakathi evikini. Then ibandla laya ngeSaturday kuyothandazwa pha. Thandazwa. Then ndiva ke ngomuntu yo uyagula lasisi. And into yakhe isimvala amehlo ngoku. Akasaboni. Then othi omunye ke usisi nxa edibana nami andiyazihambela. Uthi yo butho bendingayazi ukuba kunenhliziyo embi kangaka. Ngathi hayi bosenditheni ngoku. Uthi uSmile uyagula ekuqaleni kwakho ukugula khona wahle wanyamalala. Bangaveli ngitho nangeminenye. Yo hayi ukuthi ungcolile manje. So akayazi into yokuba inhliziyo yami ibanjani nxa ngibona umuntu egula. Kodwa because of lamazi awathethileyo unyanzeleke ke ngokuba mandithini mandiye pha. Yiye nyani pha. Xa ndifika pha ngithi kuye Smile kodwa ngiSmile igama lakhe. Smile. Abuze uba ungubani. Ngithi ndimi uButho. Uthi Butho angisaboni. Sisaphi isandla sakho? Apha isandla. Athi uButho angisaboni. Ugqiba lile nihlele phele mina.
Ngililela kakhulu. Lingakwazi lokho. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. Now, ibandla liyaqhubekeka niyeza nizothandaza. Nxa ibandla lithandaza, isifo sikhula ngamandla. Nxa ibandla liqhubekeka lithandaza, isifo sikhule ngamandla. Kuye ke kuze kubonakala ukuthi noma lo muntu lo unamadimoni. Then lo bhodi engihlala naye akakhonzi yena. So siye ke pha kulasisi ngenye imini. Xa sifika pha uyathandaza umuzi. Thandaza. Athi ke lo bhodi nxa sesibuya. Kade uyazi into yintoni? Mina ngike ndaya kwelabandla laseZiyoni. Ngike ndaya futhi nase Church of God. Ngani lokumthatha nimuse pha. Angancedeka lo muntu lo. Ngiphakathi kwe-great controversy kakade. Yokuba yintoni enizawuphila ngayo. So now, nxa kukho ingxaki, ibandla alikwazi ukuyisombulula lengxaki yalesi sifo. Kunyanzeleka ke ngoku ukuba simthathe lusisi simseZiyoni okanye simse eChurch of God. Ngifuna ntoni mina esabatheni? Intoni engifuna kwebandla? Because alikwazi ukuxazulula ingxaki. So because mina ukukhonza kwami ngikhonzela into ukuba nxa ndithe ndaba lengxaki ndikwazi ukuncedeka. So nxa inkonzo yami ingakwazi ukuxazulula ingxaki ngifuna ntoni kuyo? So now nxa ndibuyela endlela esikhule ngayo singama-pathfinders ngifumanisa into okubani this is the church. Leli bandla lesabatha leli. This is the ngizama ukujonga ngapha nangapha. This is the church. But ke ngoku why is it ukuthi nxa kukho ingxaki iphelelwa ngamandla? So now mbuyele ke sifunda iBhayibheli ivesi eyafika yaba namandla kakhulu. Uthi uYesu uThixo uyanithanda nina. Ngokuba nina nindithandile nina nakholwa ukuba ngivela kwabo. Ngaloo nto ke loba yini eniyakuyicela egameni lami bayakuthokoza. Now ngixakeke ke ngoku nakho sisi uyagula. Ucelelwa impilo kuba aphile. Kodwa akukho nto evelayo. So ifike ingqondo kimi ithi kimi noma ingxaki ayikho kwebandla. Ingxaki ikuma individuals sebandla. Maybe abazalwane abakholwa. Now iphele iviki ngeviki elandelayo besiqhele nje ibandla lethu belikude. So besihamba umgaqo nxa sisenkonzweni. Then singabuyeli ngemva kwemini. So singabafana ke besiyadlala ibhola. So ngaleyo mini ngangena ku fasting. Bathi ngifuna ukuyamthandazela uSmayeli. I want to pray for this sister. So ngingene ku fasting. Ngithandaze pha. Then nxa sokuzabuye kwakuthiwa isabatha izakuvalekiselwa kwakhona kulamsi. Okay. So ibandla xa ndibona ibandla abantu baqalisa ukuza ngiye ehlathini. Ngifastile ke mina ngiye ehlathini. Xa ndifika pha fike ndibuqa. Ngithi Thixo ngifuna ukuyathandazela uSmayeli ngoku. Ukuphakama kwami la ngiyapha uSmayeli. Ukuyamthandazela. And ukumthandazela ngifake izandla zami phezu kwenhloko yakhe. So ngicela umoya wakho uhambe nami. And ngicela uze ungandijafisi ngiyacela. I think umalona yakho 17 years la. 17. Yeah, bengiyintanga kaSem. Yeah, 17 years.
Sona nxa ngisiya pha bengumuntu ke onenhloni. So nxa ngisiya pha ibe khona into ethoba wena uzawuhlaza pha kawo. Iyeke lento lefuna ukuyenza. Bani ngiqonde noma because ndithandazile. Andizokuyiyeka lento. Ngifuna yenza lento le. So ngiyeke phansi. Ngathi ngene eminyango. Ndingangazele. Ibe ngathi ndingazikhamela. Yeah. Ithi into bayeke lento ufuna ukuyenza le. Ngona angizokuyenza ukuyiyeka lento le. So now ngicele ke ukuba ibandla ngifike okay bazalwane ngicela sibe nomthandazo. Ngicela sithandaze smile. Go. So ngicela nicule unumber 192. Right. Nicule u192. Funa nicule kakhulu. Because I believe there is power in praise. So ngicela ibandla balicule kakhulu. Yazi waba ngathi mhlawumbe abantu bangenelwe sisikole endlini. Uhlobo abacula ngalo. Wacula abasangathi ozaqacula mdubula la. Abantu they exploded in singing. So ke ngiguqe ngibize ubrother wakhe because ngisuna amademon andazi banxa ndicimezile amademon azangenza ntoni. So ngicele kuba makambambe inyawo. Yes, in case makambambe inyawo. So ambambe ke inyawo. Nxa mbambe inyawo khuleke. So ekuthandazeni kwami ngithandaza ekuthandazeni kwami ngikhoze ngithi ngegama lika Jesu Kristu phuma demon. Ngegama lika Jesu Kristu phuma demon. Nxa ngiqeda ukuthandaza ngohlobo ngicela omunye umama ukuba naye makathandaze. Athandaze la mama. Xa eqala ukuthandaza la mama usisabe kuvula amehlo. Uthi sengibona. Yathi phela inkonzo sasiphuma sonke sincokola sibeka bangathi sange kwenzeka. Have faith in God. Siphila phakathi kwamaxesha lapho abantu besiba nokholo kwimeko adonga imeko aphakathi kwayo ayikholelwe kwimeko ayikholwe inhlupheko akholwe ukuba uyahlupheka akholwe azakhathazeke ahlulekwe ukususa inhliziyo kwinhlupheko ukuthi akholwe kuThixo. Kodwa inhliziyo incamathele ehlutshela phakathi kwayo akukholwe uhlupho azakhathazeke. Naw nxa ufunda ikhona ivesi emfisa ngifuna siyifunde ngokuhlakanipha lange-understanding ukuthi uthini uPawulos xa ethetha ngamaxesha okugqibela. Xa ufunda pha I think in Titus chapter 2, verse Titus chapter 2, verse 11. Titus chapter 2, verse 11. Ngicela nje oyifumene angifundele la verse. Kuba lubonakele kubantu bonke ubabalo lukaThixo lulolusindisayo. Qhubekeka kwivesi elandelayo. Verse 12. Lusiqeqesha ukuze sithi sikuncama
ukungahloneli Thixo. Ibambe. Xa uzayifunda lapha kum izakuthi lusifundisa ukuba sidele ukungakholwa. Okay. Ubabalo olukuba sisindiswa ngalo lubhizi uyafundisa ukuthi yekela ukungakholwa. Lufundisa abantu ukukholwa. Ukuba sibe ngabantu abakholwa kuThixo. Yeke imeko ize into zayiyeke yona wena kholwa kuThixo. Amen. Uqinise no ukukholwa kuhamba kuyiset. Okay. Ukholwa. It must be a full set. Because if something is missing on the set, then it loses the value. Okay, sure. Kukholwa ukulazi izwi, ubelazi izwi. Kodwa ekulazini kwakho izwi, inhliziyo ingazinzi elizwini. Uyalikholwa kodwa awukholi lokhana okuzinzileyo elizwini. Kuzabangela into ukubana nxa uthandaza, ngoba ukuthandaza kwakho uthatha noThixo iuniverse imamele. Nxa iuniverse imamele ibisidonga into ukubana inhliziyo yakho izinzile na elizwini. Nxa inhliziyo yakho ingazinzanga elizwini, iuniverse iyehluleka ukunyakazisa imeko eseduze kwakho. Kufuneka nxa ukholwa kufunyaniswe ukuthi inhliziyo le eyakho ekholwayo izinzile elizwini. uThixo xa ethetha noJoshua, uThixo uyalela uMose ukuba makabhale incwadi. Athi eseyibhalile incwadi uMose, afe uMose, uze uThixo kuJoshua. Mfundise kahle. Athi uThixo kuJoshua, Joshua, incwadi yomthetho. uThixo uthi ngihamba ngizakuba nawe Joshua. Mina nawe sibabe ngizakuba nawe Joshua. Kodwa ukuzuphumelele kakuhle incwadi yomthetho, amandla sezwini. Even if uhamba noNkulunkulu ungayekethisa izwi, you won't make it. Ungayekethisa izwi. No, ngishubela phambi kwenu. Ngafeyila i-driver's license 10 times. Okay. 10 times. Ngifeyila i-driver's 10 times. Unobangela ukuthi ndinganami yikuthi because I knew it, ukuthi I prayed for it. Ukholo aluncami. Isizathu uncama nje yikuthi awukholwa. It's a clear evidence. Uncamile nje, uncanyiswe yikuthi awukholwa. You made a try once, yakaphumeleli wachafa. It's a sign ukholwa wena. Awukholwa wena. That's why you give up. That's why you become angry with God, because awukholwa. Ibisisithi iBhayibheli ngaphandle kokukholwa vele akwenzeki umthokozisa uThixo. Soze thokozisa uThixo ungakholwa, ukholwa wena. Inhliziyo yakho iyaqumba nxa izinto zingenzakalanga ngexesha ofuna ngalo, uyaqumba. Isizathu sokuqumba ukuthi awukholwa. Ukholwa wena. Ukholwa wena. U-Elija uyathandaza u-Elija. Nxa ethandaza u-Elija athi mfanele mfana gijima uye ejongelwayo. Abuye umfana athi ngibona into. Uthi no, ayisona yenzeke lento leyo. Kungabikho nto ngithandazile. Buyela mfana uyojonga. Buyela. Abuyela umfana uyojonga. Athi ndoda akukho nto pha. Athi ngibuyela uyojonga. Khona mchafu. Soze ngithi ngithandaze kangaka. Kungabikho nto evelayo.
hayi ayibuyele ejonga mfana for the 7th time okwesixhenxe umfana nxa ebuye uthi ngibona iyeze lincinci kholo aluchafi bazalwane kholo aluchafi bazalwane ukholo luhlala ezweni bazalwane no uyayazi ukuthi sihlala emkhukhwini ngithi unkosikazi amen masicela indlu pha kuThixo indlu yokuhlala masicela indlu so ke ngiye pha kubadala bebandla ngicele isikhiye ngiyosikisa isikhiye ukukholwa kuhambisana nama-actions ukuze uNkulunkulu uyawabala ama-actions owathathayo asuthise indoda le iyakholwa le indlela othandaza ngayo nangendlela o-actor engakakuniki lutho esabona ama-actions owathathayo ajabula uThixo ngaphakathi yazi nomuntu lowo uyakholwa manje avuye esabona engakakuphi lutho ubona izinto zezayo nendlela othetha ngayo uyambona lo uyakholwa ithi iBhayibheli avuka ngiba le vision yokubona uThixo ehlele esitalweni izithunywa zezulu zizobusa uThixo uncunyiswa intoni kangaka yazi ngincinyiswa ngomzalwane ubantu balindlela akholwa ngayo uyakholwa lo muntu lo angikamenzeli into but ngithanda iresponse yakhe ebantwini indlela aresponda ngayo yisiphuwa but akavumi ukuthi uphuwa uyakholwa lo muntu lo awuyakholwa lo akanalutho kodwa akavumi ukuthi akananto awuyakholwa lo muntu because ukholwa ukuthi I'm a good provider and lokho akucelile uyakholwa ukuthi uzakuthola akakutholi kodwa uyakholwa ukuthi uzakuthola nxa sithandaza pha ngisikise isikhiye then sivuke ke unyana wami oqala uCebo usemaXhoseni wayesamncane think wayenobo 6 umtha wayenabo 6 months sivuka ekuseni ngo-3 thatha isikhiye thatha imoto siye enkonzweni pha sivula inkonzo ngimi nonkosikazi noCebo nomthana ngo-3 kuke pha sicula inkomo Thixo sizocela inkomo faka amagama kuCebo Cebo wayesemncinci Cebo sizocela indlu Thixo so nawe nxa uthandaza la Thixo sicela into esizela sicela so now si-applyele kule ndawo esasi-applyele kuyo and si-applya nje nami ndiyazazi into uba vele andiqualify ndiyazazi uba andiqualify but into eyangipha amandla yokuthi I believe ukuthi my God owns the universe ngikhoza uNkulunkulu olawula zonke izinto and lo uNkulunkulu olawula zonke izinto mina uyangithanda mina ithi iBhayibheli uyangithanda mina so laba bathi mangi-applya mabazisa ifomu sign ifomu sifila lapho singekho nto asifaki bayahambi ifomu kuyabuya kuthiwa hayi kuthiwe kaliqualify and worst part of it unkosikazi wami she is far much educated than me uya-understand utata kodwa uyalalela submit indlu yesibini ibuye i-agent ifike ithi wonke amabhenki anedecline aliqualify so kushiyeka ibhenki eyi-1 uStandard Bank asilinde pha ayibuye ke i-agent ifike ithi why no Standard Bank uli-decline aliqualify no nxa i-agent iphuma ngiphakame mina
ngithi nkosikazi cebo uThixo sesinikile indlu uThixo sesinikile indlu so from now sesitshintsha le ndlela yokuthandaza asisaceli sesibonga kanti isikhiye sethu sabheka enkonzweni xa sifika enkonzweni Thixo siyakubulela unguThixo othembakele ngendlela emangalisayo size kuwe sizokhala ukuthi Thixo siphindlu ngokuthembeko yikokolo siphile siyabonga ngafaka namagama kucebo so ucebo confused man iphinde indlu leyo icelwayo le agent yayifike on Tuesday, man. Tuesday, Wednesday, Thursday. Yabuyi agent. Ngayifika agent ithi something strange has happened. The bank has decided to reapprove you guys. Nginombuzo namhlanje ukuthi kwenzeka njani because unga-apply i-form ngawu-apply i-form bayijonga i-form babona uba lo muntu akaqualify bayidlula phaa bathatha ezinye i-form for 3 days ngubani owavumbulula la form emgqomeni ngubani oyavumbulula la form emgqomeni ukukholwa yivision ithi iBhayibheli abantu bayachabalala ngokuswela ivision kufuneka uzibone ukulandawo ofuna ukuba kuyo ungakabi kuyo uzibone uhlala kulandlu kanokutsho ubone nokuhamba utshintsha ukuhamba base babuza abantu wahamba ngohlobo ukuthi hayi ndihlala kulandlu ngokuhlala emkhukhwini because faith it's a vision ngizibona mina vele sengikulandawo ngingafiki kuyo sifinyelele lasezingeni lokwazi ukubulela uThixo izinto singaziphathi. That is faith. And kholo lonjalo luyamchukumisa uThixo. Kholo lonjalo luyamchukumisa uThixo. Siphila exesheni namhlanje sisela amaphilisi eBP unobangela ngakho ngoba ilizwi likubeke kwacaca inhliziyo zenu zingakholwa zingakhathazeki kholwani iphinde ibeke kakuhle lingethuki futhi lingesabi yayiva lento ungethuki futhi ungesabi wena kholwa kuphela bazana bathandekayo siphila phakathi kwexesha lapho kukho umoya ozama kangangoko ukufunxa ukholo kumaKristu ufunxa ngamandla lo moya lo uthi xa sokufuneke uthandazile uyazi umjongo uThixo so xa umjongo uThixo so ubone uba akazi kumphendula ala akazi kumphendula umoya lo usebenza ngaleyo ndlela uyafunxa abantu badibane kodwa bengakholwa ngawubezwa befunda ilizwi ucimba into yokubana bayalikhola ilizwi abakholwa balifunda nje kodwa balikhola ngoba ngabe bayalikhola besizabona ezenzweni afika amadoda amahlala xa efika kuYesu athi nyana kaDavid esenzele incebo awukwazi ukuyaziveza kuba priest uneqhele kufuneka uqala uphile kuqala ubuse usiyaziveza umpriest Okay. nxa befika kuYesu uYesu athi yiyani niyoziveza kuba priest izwi lithe yiyani niyoziveza lizwe liphumile yani niyoziveza kuba priest ibisisithela iBhayibheli on their way going
healed. They acted according to the word, and the atmosphere changes everything. Because bazalwane ngifuna ukulixelela into, izinto phandle la ziyamamela. The universe listens to you. Now that's why uzofumanisa into kubana uJoshua ithi iBhayibheli bathi befaka inyawo emanzini amanzi ahamba ukuhamba. Sike sayibona isenziwa nangu Hezekiah ekhwaza ethi ilanga go back 10 times. Ilanga lamamela layenza lonto leyo. Funa kuyazi into kubana imeko yamamela. Ucebo ngizawufana lo. Ucebo usemaXhoseni. Uyalithanda ibhola. Thanda kakhulu ibhola. So ke abuye, I think last of last year ne abuye. In fact manje iqala lapha. Ucebo lo engithetha ngayo lo. Kangakwazi ukugrade ugrade R. Umisi wakhe wathi kucebo udomwe. Akwazi ugrade. So ngamsusa ke mina ke ngamsa eGugugu. But anamntwana lo. So I was always telling you, uyabona wena cebo, uyinhloko wena. Wherever you go, uyinhloko wena. So nxa efunda dodge isikolo mina ngicimba usesikolweni ukudlala kwezindawo. Abuye ke ibingathi ngathi uvele esikolweni kanti bengayanga esikolweni. So now ngithetha naye akufundi ukuba ngumzali othetha ngokholo emntaneni. Sukuthetha ngezondo emntaneni. Ngithi kuye mamela cebo. Uyabona wena uhelehele kakhulu. And we have got a bright future. But indlela uziphatha ngayo ayifani nendlela le uyiyo wena. You are a great man, great man. So you must always remember that when you are a great man. Mina, as your father, I love you. And God himself loves you. Put it in your mind that you are a great man. Now, okay, abuye ke emaXhoseni. Ngithanda ibhola, ngiyathandaza ke pha. Bese sithi ngayiza ukugoduka ngithi no, angithiwa ufuna i-Cockstar. Lezihlangu zokudlala ibhola. Cox ke. Afune ke ezo Cox ezo. Ngithi no anayo imali yokuthengela. Ngizakuthengela i-school shoe. Then i-Cox ezo sizawuzithenga ethuba. Sozothi nivule isikolo ngisathi uqala ukudlala ibhola. Aye ke pha. Ngeviki yokuqala efikileyo nge-Wednesday badlala ibhola ngoba sewuqala. Indlela athanda ngalo ibhola. Wahle wanthumela imessage ukuba data lophukile kucacile ukuthi sozophinde nidlale ibhola. Ngathi ayikho lento leyo. Ibhola usazodlala wena. Waqhubekeka kwakuJune, July, August, September, right wabuyela yonke into yahamba kakuhle kwaba ngoDecember, wathi akazukuza because udlala ibhola pha yaba ngoJanuary, February. NgoMarch wophuma. Olunye futhi unyaka. So kwanyanzeleka mandiye pha. Xa sifika pha ngithi kuye ngamela cebo. Ngifuna uyazi into yokuba kukhona umoya wamagqwirha phandle la. So ngimchazele ke into yokuba amagqwirha azasebenza ngohlobo. Bathathe mhlawumbe ukhuni lona lufaka igama lakho. So balophule bafaka amayeza bathethe into yokuba sifuna wena cebo uphule ke lo lapho. Uza kuthi usiyadlala ibhola wena. Umuntu wakuthitha kuphela because impilo isemoyeni. Nxa isinqotshiwe ngali sifana nento edaliweyo. Usophuka. So ngifuna namhlanje kusuka namhlanje axelele amathambo thetha ngamathambo akho la. Kuba wena amathambo ungaphindi uphuke wena. Yitho ngegama lika
kuyenzeka ukuthi uyabona ngoku ngihleli ngijongane nonyawo lwami. Abanye abantwana baqhubeka ngezifundo pha. Endizaphinde ndibuyisele emva loo nto leyo. Ngithi Cebo, uYesu usinikeze umoya oyingcwele. Uthi umoya oyingcwele uza kunifundisa anikhumbuze yonke into. So wena awuphumeleli ngokufunda esikolweni. Uphunyeleliswayo kuba kukamoya oyingcwele kuwe. Uthetha ngini? Kuyabhalwa musu ngoJune. So uCebo ophuke ngoFebruary, March, April, May akuyele esikolweni. NgoJune eqasha ukubhala. So now ngifaka amagama kuye. But now uthandaza Cebo. Ubo ukuthi mina ngiyinhloko ngegama lika Jesu Kristu. Angiyaphumelela kukho konke engikwenzayo. Yonke into engiyenzayo ngiyaphumelela kuye, ngiyinhloko ngegama lika Jesu Kristu. Uthe ngithumela i-report yakhe. Waphelela ngamagama. Wafumaniseka ukuba kwi-English uthethe unumber 1 kwi-English. Kwi-class as a whole waba ngunumber 2. Ebe ethethe 2 months enesana nonyawo. Bazalwane bathandekayo. Without faith, it is impossible to please God. And without faith, you cannot enjoy life. Jesus said, I came to give them life more abundant. Ngifuna uvume namhlanje ngabe kubuza impilo ta. Unjani? Wathi ngiphilile impilo ngokuthola kwayo. Okay. Ngabe unjani ta? Ngiphilile impilo ngokuthola kwayo. Ungathi kancinci man. Asiwazi iphinde ilunge impilo yakho. Izasoloko iyenza kancinci. Okukholwayo kuthetha ngomlomo. I believed in my heart, I spoke about my mouth. Ungabusoloko ungumuntu ovuma, mina vele anginamali, soze uphinde ube nayo imali. Uzawuyivela ngomeza leyo uyivela lapha kuwe soze ibuye imali because you believe and you spoke ukuthi wena unamali and soze ube namali. Uze kuhawuzelela impumulo lapha nxa sihawuzelela impumulo babuza ukuthi hayi ngathi ngizela ififa ekubamba ififa akuyangqina wena. Symptoms they are true, signs they are true, but don't stand on the symptoms, don't stand on the signs, stand on the word. Yibalapha ezwini yikho abantwana bakwa-Israyeli bathi sithe sibajonga laba bantu bakhulu bangaka babajonga bababona bengaka bathi sakuzijonga thina sazibona sibancinci sangenelwa ukoyika basuke elizwini bama kulokho abakubonayo ngamehlo boyika bamcaphula uThixo ngalolu leyo. Bazalwane abathandekayo, ubabalo lukaThixo lubonakele kumuntu wonke. Luyafundisa ukuthi sidele ukungakholwa, ilahla ukungakholwa, kholelwa ukuthi sike saba le debate pha ebandleni ukuthi singabantwana bakaThixo kayisizoni. Abantu abavuma ukuthi bangabantwana bakaThixo uthi ayisizoni. So ngibuza uba uKristu engathi wasebenza kangaka waze wafa emthini ukusisusa ekubeni yizoni sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Lalapho sesingabantwana bakaNkulunkulu sasibiza ukuba sizizoni. Siyakuba ngabantwana bakaThixo nini pho? Singabantwana bakaThixo ngoku. Silapho singabantwana bakaThixo ngoku silapho. So nxa ndithandaza mina uThixo uyandimamela ndedlu mina banhlala kuyo. Ngayicela kuThixo lo ngoba ngingumntana wakhe uyandimamela nxa ndithandaza. So ngifuna nawe uyazi lento le wena nxa ungena phansi ngedolo uThixo uyamamela. uYesu akafelanga yise. uYesu akafela, uYesu akadlali ngawe. Ngifuna uyazi lento le uYesu akadlali ngawe. La promotion oyifunayo emsebenzini attack it. Uthena ungayithathi. uYesu uzifungile ukuthi umhlaba wonke ngowami. Uthi uYesu
I own this universe. Umhlaba wonke lo ungowami kini kanye ngidanda kini. Noma yini ongayicela ngunika mina. Uthena ungacela. Uthena ungacela because awukholwa. That's why ungacela. Awukholwa wena. Awukholwa ekwakhe. So umpapa lo lukaThixo uyasebenza. Luyasebenza. Ngifuna ube ngumzali ukuthi uzawuthetha abantwaneni bakho. Uthethe ilizwe liphilayo. Ukuthi ngizakufa mina abantwana bami. Kodwa lihlupheko le esitshayo lapha ekhaya ngingena la engcwabeni. Emveni kokufa kwami akuyi kwakho umntana ozokusola lapha ekhaya. Abantwana babe lelizwe abalibambile abazathetha ngayo selungasekho. But umama wayithetha lento le. Mama yiba ngutata oyikekayo owaziwayo ba into ethethwa ngutata yenzeka lento le. Usimiselwe lonto sithethe izinto zenzeke. Amen. Uthixo makasikele ukufunda kwethu. Amen. Yeah. Lithini bandla emva kwethumayela ephakamileyo. Yes. Siyabulela uThixo mdala wami. Yeah, practical examples osinika zona zokholo. Yeah, uThixo angasongezelela ukholo bantwana bakaThixo. Ngoba ivesi ithi xa ebuya engabuza kuphumana lokholo. Siyavala ke ngoku umdala ucele sivale ngonumber 195. Sicule kamandi njengaleya yokuqala kade. 195 sicele umdala uTibini asivalele lenkonzo. Amen. siyabulela ngobukhonzi
kodwa wamthuma ezosikhumbuza ubaba unothando ukhona yona ndibalulekile. Sincede ke Nkosi ngoba ke singabantu abathanda maxesha amaninzi sithi bawo seyifikile into bethi mandikholele ukuba yenzeka. Sincede ke Nkosi khawusithi ukholo ngoba bawunothando kuyabonakala uba yeyona nto ade ngoyesu lesithi umkhonzi wakho wathi akuba uyawufumana nomkholo kayini. Yeah. Sincede ke Nkosi ixesha esiphila ukuzithemba sithembe wena kuyo yonke into. Ungokubonga ke Thixo ngoba kwento ethethileyo uyenza ngolu hlobo uthethe. Awulungise ingqondo zethu, i-mindset zethu Nkosi ukuze sazi ukuba zonke izinto bawuzifuwe into nayo into efunekayo uba thina sikholele ukuba loo nto siyifunayo uzawusenzela. Sikelele umkhonzi wakho, umsikelele nefemeli yakhe, sikelele ibandla lakho, ulungise ingqondo zethu uze zibuye zazi ukuba ukholo eyona nto ibalulekile. Enkosi ke bawusiva xa sawufuna hamba nathi usikhaphe usibuyise, ingabi intshumayelo yanamhlanje ezawuphinda iphume ihlale iyiniseke ezingqondweni zinze ubaba unothando ukholwa yikho into esenza ngaphandle. Enkosi ubusiva sithandaza sikholwa ngelinye igama elomfeli nomvukeli uJesu obuyayo kwesibili. Amen.